بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Me palanggungan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Delu tukbal tebi pagsarang syukurin tujuh tiyak na kita bisab makapagkasuwa si salung-salung itu puas amban penukbal tebi atau akan penenggit tebi paruduk subuh pekene-kenia bang metode lem iene saudihin. Ko itu lay masih kita bi iene si tambus hadith katagnaan tebi di ilew me pong tinai kalasahan. Menjadi balik te iene hadisin mian pinandak hajja amban si Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala, amban si Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu misara niya tekka dende si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ine bicara dendemiaan penne ya Rasulullah tekka ku itu penne tuju kau ganta penne ngoper sin baranku, ngoper sin napsuku, mananen ambat iya inanda we Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam pinayaman iya ni dendemiaan, fasa'ada an-nazara fi hadisin sampai mian pinayaman wen amban diawa periata saili. Serta dinendeng-dendengan we ni. Puasili pinekuru atau akan pinetuku we Rasul sallallahu alaihi wasallam koknin. Pegsakay kita we dendehin we in Rasul sallallahu alaihi wasallam ga niya peintemiaan baya ni si iye pandak bisara atau akan ga tedo ne iye ne pangatean si Rasul sallallahu alaihi wasallamin na ningko pente si pilihan Rasulullahin naihep niya nengge ambaniya ni sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam miscara ine bisaranin pene ya Rasulullah illam takun laka biha hajatun pazawijniha. Bang upama penne gekeu penne maghajat iene si dendelu na aku penne paandahanun si iye. Pagsakay sa ili tinilew we Rasul sallallahu alaihi wasallam penne fahal indaka min syai ine niya kelupe ine tantan nubisan ine. Napain lelahin la wallah ya Rasulullah ga penne niya tantanku ya Rasulullah. Ga penne niya tantanku
ya Rasulullah. Puas ili mi'an pain Rasul sallallahu alaihi wasallam idhab ila ahlika fanzur hal tajidu syai'an. Pikir pen haplu maknu atau akan ahli pamilyanu payamanun bang niya ke keswa nula ibisan ini. Bang niya ke keswa nula ibisan ini. Na sampai pin haplu ma iyan lelamian puas ili balik. Na magpaine la wallah ga pen niya ya Rasulullah. Sapahan ku siya Allah subhanahu wa ta'ala ma wajadtu syai'an gan ya te keswa ku bisan ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misara in Rasul sallallahu alaihi wasallam si iyan lelamian bene unzur walau khataman min hadid pikir pipe inne mayam haplu maknu balik mi hakeu bisan keniaan nen sinsim amban basi ya tawakan sinsim amban basi mana nen duman amban bolawan duman amban silver duman amban iyan me mamahalga miaan cuma gua amban basi fatahab navalik na isab iyan lelamian tujulu maknes ubus garu teggel na tekka na isab balik si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala misara iyan lillahin la wallah ya Rasulullah wala khataman min hadid. Ya Rasulullah bisan penne sinsim amban basi gak niya kaswa ko penne le siluma. Bisan sinsim amban basi gak niya le kaswa ko siluma. Naubus pain iyan lelamian walakin hadha izari qala sahlun ma lahu ridaun falaha nisfuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pain sumagua tiak niya pain izarku te explain ko si kam di ile ubang ine izarin yene izarin yene ko me gamis kulay us inasek amban bukutan ine ko me inasek si Masjidil Haram lu yene me keimaman lu sumagua jaman tagna mian Allahu alam bang saing gebentuk nen niya sisiye sayli izar yene semmek peine natia peine niya semmek ku nanginin na peine pag ungsod ku iyene basa si dendelu pen Rasul sallallahu alaihi wasallam matas na ubi izarik ine peine hinang no si izar no yan si semmek no yan in labistahu lam yakun alaihi abang peine asek no gani apang ungsod no wa in labisathu lam yakun alayka minhu shay bang isab inne inase kwe ne pegungsod ga penne niya asek no isab bisan ine fajala sar rajul napuas ili ningko ne iene lillah miaan puas amban miaan pag sambung dadok Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta idha tala majlisuhu na sampay painte miaan tumaha ne ine tingko ne miaan nagaruteggel kuat ni pente miaan pagiga ne niya so sa tepikite ne bisan bakas nagaruteggel kuat ni amban ine miaan palihan ne miaan faraahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwalliyan fa amara bihi fadu'iya bihi na sampay takita ne Rasul sallallahu alaihi wasallam pente mole ine lelamian naubos po Rasul sallallahu alaihi wasallam ngandaak dembuwa sahabat ne tinurul iyan lelamian sarta ineddo pinabalik tuju Rasul sallallahu alaihi wasallam napegtek ka tinilaw Rasul sallallahu alaihi wasallam madza ma'aka minal Qur'an ine pe inne mian melu usikeuhin amban Qur'an qala misara lillahin ma'iya suratu kaza wa suratu kaza. Naniya pene ya Rasulullah Quran tiatu si aku mian pa inne tahapalku suramiaan duk suramiaan addadaha dinembuak-dembuak ne we ne sayri. Faqala misara Rasul sallallahu alaihi wasallam taqra'uhunna an dhahri qalbik ine pe inne Quran melusi kawian tabalik no pe inne bisan kege megtontong Quran mana nang tahapal no delem etei nuruk tahapal no amban delem kokno qala na'am misara lillahin awe ya Rasulullah qala idhhab pine ke pe inne mallaktukaha bima ma'aka minal Quran
peelahan kune penne sikau iene dendein inen bima ma'aka minal Qur'an iene ungsud nun bang ine Qur'an iene miaan tebelik nu iyan. Sidang buat riwayat gak tersyubahat dari ilew miaan magpain Rasul sallallahu alaihi wasallam qum fa'allimha 20 ayat pine ke penne kuat mo ne ke bon ne penne dendeian peelahan tane ke penne pe elahan kune sikau sumagua syurut nen hajja to'anun masa Qur'an iene dendeian. To'anun masa Qur'an iene dendeian me pong tinai kalasa. So miaan kisahin ubus teddo tewi amban hadis lay di ilaw hukuman me pong tinai kalasahan te explain te yene jawazu ardil mar'ati nafsaha ala rajulin. Yene menunjuki lai we manjari pengoper dembuak den de barannen mian si me'lella min ahli salah iene si me a religious si me a beribadat si me a peinte mi antekilale megbebo o agama atau kan si me ulama bang mian si zaman te kuituin inen pege peinte mula-mula si magpain si pinain Rasul sallallahu alaihi wasallam al ulama warathatul anbiya in me keulamaanin si ganti sin kanabihanin so manjari sinembuak den de operne barannen peinne miaan andahunku atau akan bangke waya me maganda namba nage me ke ini aku tuh available bang me si term te ko itu so gana miaan problema ne bang si syara agama Allah subhanahu wa ta'ala tanda nen tek kadem buat den dein inen ngoper baranne si Rasul sallallahu alaihi wasallam sumagua magsarta aja pente ga miaan keurungan baya iya ne Rasul sallallahu alaihi wasallam ganta ngandane. Si kedua teddo terilew yene pengedendeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iene dendelei pente tinik amban diawak periata saili miaan nama nunjuki we manjari pinayaman dendehin bisan ken manusia. So inallowed we Islamin iene magpayam ganta miaan song inandateli. Si kedua hukuman me pong tinai kalasahan inin pasyakante kuituin ini. Dua miaan bang kambaya makali explanation ne di ilo te explain ko yurulu vidjonin. Yurulu vidjonin payaman bisa. Si kedua hukuman wilayatul imami 'ala al-mar'ati allati la qariba laha idza adzinat. Manjari ngawali syara'in. Imam maananin nekura. Kome tu dalam Saudi King Salman. Atawakan iene tege authority ganti sin nakura lay. Kome tu dalam Saudi iene al-qadha iene judge. Qadhi pende judge. Syara. So upama Malik Salman nih, King Salman. Iene kura metu dalam Saudi. Usnia ian ganti ne iene mebetad syara pentantag antag ne tu entire mamlaka iene alenan de mahkama. Iene alenan de justice, judge. So manjari miaan ngawali si dembua dende iene mekepeella sumagua ga niya usbane atawakan ga niya waline. La karibalahu. Inin si kedua pangaji. Amban te do te iene pangajin inen. Iene pangawali sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dende inin. Tekka dende inin si Rasul sallallahu alaihi wasallam ga niya usbane bisan sini.
Duge ketauhan bang sine peinte mian iya ne kinausbahannen. Sine menengge iya ne walinen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napinain, we Rasulin iya menenggahan dendelei magwali buduman usba Rasulullahin. Duman iya mengawali mian pege duman iya makajari mengawali duman usbanen sumagua. Ngawali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si dendelei sabab pege iya ne kurain zaman lei. Iya ne kurain zaman lei. So, nan sinin teddote, we bennal bang upama niya dende petua gi kinetauhan we ne bang sine usbanen. Ubus makakawin. Atawakan niya ngandane, ga niya waline seddi malaingkan iya ne magbahi di alam kauman iyan. Syara, judge. Atawakan iya ne me ganti rele me pong tinaikala. Na ko me upama namiaan si me Amerika upama sa ili atawakan si me lahat Europe at antag-antag ni lahat iya ne kenyaan me iya ne minority Muslim. So kapasik me magbalik Islam. Kapasik iya ne miyaan bahao tuju agam Allah Ta'ala inin, me dende. Nawaan siya iyan, peinte miyaan. Bayak meg-il, laga niya walire pegege manjari peinte winalihan we me, kinausbahan de pege seddi agam marin. So sine menengge walihin oras inin, iyene nekura, me pong tinai kalasahan, atawakan bang me si me lahat Europe, si me Amerika, atawakan antag-antag ne, iyene miyaan, Islamic Center. Iyan tekilale lusi iyan miaan center. We miaan siya magbobo sin agama Islamin. Atawakan nekura sin Islamin iyan silahat. Miaan mula-mula ted si lahat minority Muslimin lay dalam lahat miaan. So inin ted do tenan si inin. So kome to si Saudi miaan aku make experience iye naga niya miaan waliden demian pagi pentes kemon kinausbahanin agama sinduwe. So sine magwalihin nan si inin me pong tinai judge, mahkama, justice to dilem Saudi. So magwaikan katas iyan miaan ineddo si tinged parkala ini. Naman jari miaan pagcakay na sa ili lain na kami dialim mahkama tid nang pagini legal legal oras mian lay si Jeddah lay si Jeddah orasi suma ku umasik dialim mahkama dialim pilihan judging so sina magwali iyan si rendele iyan judge mian so kinawin we judge mian bilang iyan menengge wali sindende mian anulay iyan balik Islam di. Puas men kinawin, alhamdulillah sahih kawinin serta kami iyan miyan saksiin oras miyan. Nainin me pong tinai. Teddo tenan sin pandak bisarah wali sin iyan manggana usbanen atau akan manggana mangawalihan iyehin. Banggana kitawan usbanen me muslim upama na tantunen teed iyan nekura atau akan ganti sin nekura lime pong tinay kalasan. Sumaguwa gainin manjari niya me mapel kita jako me aku penen aku pinin syarain tu dalam lahatin inem so mapel gainin manjari asal iye ted mamanjarihin iye nekawaktulan nekura di dalam kaumanin atau akan iye me ganti nilai antag-antag ne kume barangay kapitan upama bang upama niya petuaga niya usbane gete kilale ne bisan sine nania waktu ne manjari nanci inin iya mengawalihin nekura di dalam hatian. Bang meluk si kita di dalam barm ko itu na si miaan prime ministerin. Bang upama
Pagitala na iyan may genti nilay. Antag-antag ne miaan luu bang may upaman niya lu department de lembasilan ganta iyan nga hatul pakradyan men. Duksyo inin hinatul pentewe miaan lahat muslim may pakaradyan inin. Si kedua nan si inin baya patampal tebi dalil may pong tinaikalasahan. Gay manjari dendehin ngawalihan dine. Bagi bang bakas makajari dendehin ngawalihan dine, ga ni winalihan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gay manjari dendehin duk gay sahi kawinin bangga niya waline. Lune ke balu, lune ke bituanan, lune ke bujang, tantunen teed gay sahi kawin mangga niya waline. Napinain niya bisyara sinme kaulamaan miaan jaman tag na pinain we jinari ko bang may bituanan ni jinari ko bang may walu ni so may umat Islam indananun bisan pe bisyara sini ban pe bisyara ke ulamaan basta once ni mangga si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam automatik ni palyaw iye ne bisyara ke ulamaan miaan iye ne tinuhut tenduk iye ne panaraten hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. So tampal manamal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam payamanun bi. An Abi Burdata, amban Abi Burda, Abi Musa, anak Abi Musa, amban amma Abi Musa radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misara Rasul sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin, ga niya manjari kawin ga niya sahi kawin illa biwaliyin malaingkan subi niya walini. Ge manjari kawinin bangga niya walini. Lemikian hadis amban Aisyah radhiyallahu taala anha qalat misara Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batilun sine pe inne dende nga makawin dine kawin dine nakahat bighairi idzni waliha buga niya penne waline ga niya izin waline fanikahuha batilun kawinen pe inne batilun kawinen batil si dembuat riwayat min telu inin binisyara wa Rasulullah fanikahuha batilun kawinen batal pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nainin me pong tinaikalasan bastante nainin si nuhut sin agama iyan me dalil inen. Na pinain bang bituanan manjari ko ga. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadis na inen ayyuma imra'atin sine dende maananin asek si bisara Rasul sallallahu alaihi wasallam si kalimat ayyuma imra'atin sine dende maananin bujang bituanan balu bangga niya waline tantunin gay sahi kawinin me pong tinaikalasa. Duk me kay ini magkawin mangga niya bang upama mian pero mian kawin winalihanin upama me pong tinai. Pero mian kawin winalihanin. Sa pagyan niya waktu pun upama ngawin dembuahin pe bisan gak niya awaline bisan gak niya miaan
Pinaindok na kita jage me kepegzina. Me umat Islam. Niya labeyan sin agama Islamin. Yene si tanged. Pakarajaan in-inen. Si tanged. Pakarajaan in-inen. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Payaman bipe. Payaman bi hadis Rasul sallallahu. Dua ni hadis Dua ni hadis. So si ketelu hadis. Pen Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amban Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yene magpain Rasul sallallahu alaihi wasallam la tuzawwijul mar'atul mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha gay manjari ngawali dendehin si pagkasine dende. So upama niya kinawin sine mengurung walihin, gay manjari ngulung wali ina dendele. Subero amma dendehin, atawakan si itne, atawakan ine, miaan, mepong tinaine. Sahili. Si sugpat hadis inen. Wala tuzawwijul mar'atu nafsaha, duk gay manjari, pamakawin we dendehin barannen. Inin tamanan bentel hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si tinged pakarajaan inen. Balikan ku amban hadis Abi Hurairah. Misyara Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tuzawwijul mar'atul mar'ata gay manjari ngawali dendehin ci pagkasine dende, wala tuzawwijul mar'ata nafsaha duk gay manjari pamakawin we dendehin baranne. Nainin me brad, me pong tinai kalasahan. Wike upama bang asal baya keu mag-andage akahan no metetto arendehin bang upama mabaya do dendehin. Inile inikot nun, inila miaan binaksud nun. Na may gagain problema me pong tinai kalasan. Pihon ko kau anak no. Anak no upama tek ka amban katalahan besuang hadja yu lutek ka si luma nu ga niya pangalab-ngalab nu dialem imangkan nu we bujang pe. Besuang duk meelane magambit-ambit. Inente parasahan nin. Atawakan inente te feel iene me metetto eli. Pepite be hadja si me common sense te hadja pakarajaan mian. Masih gehap me pong tinai kalasahan. Cuma gua iya hadja problematin bang upama miaan jarite bang kita mangawinin sa bang umatag na si anak te bang umatag na si usbate gay ni jarite inin problema si zaman si kita kuituhin bang kita iya mekepoenin manjari sa bang kita kepoenanin na pinain gay happyan pinain manjari me pakarajaan niya na inin tampal manamal penenggihan syara islamin si tenged parkala inin me pong tinai kalasahan. Riwayat hadis inin amban Ibn Majah dokat darukat ni warijaluhu thiqat duklelanin peinne yene megbo hadis inin thiqat kemon kepengendelan sahih. Pein ine megpegwa sin hadis tu me pong tinai kalasahan. Nanan si inin dalil we bennal gay sahi kawinin gay manjari kawinin bang upama ga niya walini me pong tinay sali rubituanan sali rubutja Rabinain bisyara me ke ulamaan bainin so gay inin tehinang te dalil duman hujjaten bisyara ulama duman hujjaten bisyara sisibyan duman hujjaten bisyara miaan sineruk sini. Sa kemon bisarare bang niya dalil ni amban Quran peneng amban hadis peneng dihanten. So si telu ulama, si telu mazhab, kemon telu mazhabin magpain wa igay sahih. Kawinin bangga ni awalin. Syafi'iyah, Al-Hanabilah, EIN pain ne mazhab kun pain me ka ulama nampat in. Pegge duman ke mon dialem ke kitab-kitaban de iyan sahih me pong tinai kalasan upama. Kometa pangadji kami pusi
mian Hanabila. Peinde waktu Jumaatin ko waktu Idul Fitr. So mana nen pegpegua mata elewin inamban me pelengan de. Pagpagua hadja mata elewin manjari ne nambahayang Jumaat ahin bang po imam bang si mazhab Hanabila. Napinbi ko pagpainte bi bisyara ulama ininen, bisyara Imam Ahmad ininen upama. Buti bi megjumaat di sagpitu pagpagwa ni elewin. Hatu akan te gi ketawahan ko bang ine pamayam manusia kitehin. Pinanato niya nebire baha umiamian megjumaat di sagpitu. Napinbi ko bang upama pinbi pagawi syara ulama okay rumeg jumaat kita lisag pito atawakan okay rumeg jumaat kita melisag walu sarung-sarung. Pagi niya bin syara dalam kitab sa inyo. So bisarare dalam kitab din may pong tinai kalasahan. Kemon siya iyan magpain. Inge iyan menia dalil nin ay peinde mazhab kun kemon. So duman siya ukatan ni pandak bisara. Tekeswa no dalam kitab de sa inin peindewe miya anne manjari ne miya bandinganin kemon indananun bi kome man pebelikanin kemon ine bisara me pong tinai kalasahan bang ine menia dalil nin duk bang ine sobra manamal pagkafanatik tenbi sampai si dembua ienemiaan bicara klaro ne pasapi amban Quran klaro ne pasapi amban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pente jinari. So inin tatabbu rukhas pende gay manjari te sumagua pege kite bastawan tumuon sinapsu da apeke we niya ni dalil atau kaniya ni pesendigan ulama. Walaupun haram ni sa mata-mata, bang napsu may mau kitehin niya waktu ni halal. Payaman bi, yene ko me siye, mian, may mag-anak sin, wallahi may keulali pe. We may pinain, hinaram mag-anak sinin, magbeligadjihin, buek kape haram siya di. Bupain sa mata-mata ni iyan haram. Sa mata-mata ni haram. Sumagwa niya pe ulali. Niya pe ulali. Bangway hinaram meg anak sini natawakan meg legotin. Buwek ka pe ko haram. Hinaram siya di. So, me umat Islam. Da pe kewe niya ne penokitan dumipeten bisyara ulama. Ubus butumuon sinapsyute. Walaupun duhep magbangga do Quran sa mata-mata. Once kabayaan napsyute hinalal duwete. Enin realidad. Dalam dunya te inin me pong tinai kalasahan. Inin realidad dalam dunya ten inin sambatan bahasa ko ito. So, kaam ine me mangawin mangga ni awaline iyan. Ando me pong tinai. Tinalew kam si Allah subhanahu wa ta'ala. Tinalew kam si Allah subhanahu wa ta'ala. Pege duman inin basta-basta iyan pakarajaan inin. Ketawahan bi si Sarah iyan nikahu syubha. Nikahu syubha. Iyan si Babul Hudud. Tedok kami semyaan. Si Babul Hudud ininan iyan na. Bang si Syara Islam, si Syara iyan subay pinagtibagan sampay mati. Malaingkan, bang niya syubha si iyan pangawin niya hintagna, dembuan niya bani, bang jaman tagna den demyaan, kinawin ga niya waline, gayte bebeg si iya Syara pagtibagin, sumagwa tinazir hadja.
Hininangan syara aja siya di lune ke kinabuso, lune ke pinemulta, lune ke sumagua ge tebebeg si syara pegtibagin. Wey! Pegge pen islamin. Niya pegduerwe kawinen kume amban jaman tagna. Pegge timbang ga niya elane. Timbang ga niya elane bang sisinduwe ke ulamaan. Atawakan pensinduwen isa. Kulang dupente magpain. Atawakan ga sahi magkawin we sahi kawin demiaan. So gay paatag yan syara pegtibagin si kawin yan. So ina tahatitan lai. Si syara sin Islam. So maananin may bang bakas upama may pinetimbang si zaman ko ito inin bang kiyas te sumagwa kiyas inin miyaan ano bang niya magkasala painte anda so tinilew yene anda miyan dake oras no kinawin niya ruwalino so bangga niya walini oras na kinawin bang may pepite si pegmulta kuwe ito bang kiaste ang baniyan hukuman syara Islam yan bisan gay pinemulta amian pege timbang ga ro niya ga elane iyan rin dele elane lito so say syara Islamin jaman tagna bisan pe magparkala den dehin bang once kawin nen ga niya wali nege tebet tadiya syara pegtibagin pege kawin nen jaman tagna kawin subha niya pegduerwe nen sabab ga niya wali ne mian me pong tinai kalasa nanan si inin me pong tinai si tenged parkala in suwi kita bitinalew sa Allah subhanahu wa ta'ala na sumakuha kawin manggania walinen may pong tinai kalasahan. So banggay kam kahagan upama pinan boy le. So basan mi dalam kitab. So tiya tu bangkagan na inin mula-mula dalam kitab Subulus Salam, dalam kitab zaman tagna. Lemikian tiya tu dalam kitab Mazahibul Arba'ah. Yene kitab inin tiya tu kemon bicara me Mazahibul Arba'ah. Dok pinayaman bang inem yaan iyene were kawin manggania walinen pagpayam ga tumuon. So inin me pong tinai kalasahan. Kita nged pakaradyan ini. So si kedua hukuman ang banted do tebi. Iene si tapik tebi pasalan hadis inen wilayatul imami alal mar'ati allati la qariba laha idza adinat manjari iene nekura delem kauman ngawali si dembua dende bang upama niya dende meg-ella buga niya tekeswa no wali nega niya usbane bisan sine ge ketawahan ne bang sine me pamilyanin so manjari iye menenggehan iye hinsyara atawakan menenggehan iye hinsyara menenggehan iye iye nemiaan tege authority dielem kauman mean kome tu dielem Saudi kome judge atawakan mahkamah me pong tinai kalasahan. Ubos amban me iyan miyaan tesyubahat nan siinin tesyubahat te pasaran wali miyaan amban me hukuman nan siinin si ketellu annal hibata la tathbutu illa bil qabul yene gif pangurung sin manusia tujuh kau subay iyan tay maanu lune ketay maanu amban lebe bisara lune ketay maanu amban lebe hinang upama niya may gift si kao may motor majat sayili tahala ga niya bisarano sarta ga do no motolin binoo so iene miyaan bisara dem buwa mengeng gif miyaan pen si kao ne motol inin buga teima nuruk bisara pen no teima ko atawakan ga teima nuruk hinang eddo no game yan lumalin masi si kao Gayman lumalin masi si kau miyaan si tingid
iene pinengurung nemyaan. Bang upama peglikut nu pengurung ne si saddi, gay manjari sukut nu, begge iene panyap pinengurung nemyaan, ga pete pesikau, ga pete hinang miaan tepeg milikan nu, sababan pegge ga pete ima nuruk bisyara atawakan ga pete ima nuruk hinang. Nainin me pong tinai, si tenged pakarajaan inin. Ine dalilnin, kone te subahat te syahadis miaan. Tek kadendehin ngenggif baran ni, atawakan ngoper baran ni si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah tek kaku itu 7 kau, tek kaku 7 kau, pengen gif kubaran kunci kau, pemelutus kubaran kunci kau, oper kubaran kunci kau. So gaman tehinang anda Rasul sallallahu alaihi wasallam magtuy, gaman tehinang terima ne magtuy iye ne gif mian, pege ga iye nambung, tepet pinayaman na jawe ne, duk mian dendeng-dendengan ne hadja, sampai niya ne metenggetangan ne sedi sahabat, iye ne mian, nganta-nganta iye ne rende mian. So tedo nan si inin pein iye ne, mesiye kaulaman hukumanin, gay lumalin gifin, gay lumalin iene nulu. So automatic ne palalin gif miaan 7 miaan iene ginifan lay duman ne pagdapo mengenggifin. Kemerue pegtema bang upama pen ne pengenggif kune ka motor inen. Magtuy na duaan ne ineddo pen ne magsukul jo. Gabay lay bay bisara kaunted ne iene pengeddo ne rukinang mian atawakan panangka ne mian atawakan pangan driver ne mian tehinang ne lumalin panyap day 7 iye pegtema ne peinteruk iene hinang. So sa bangga tetema gifin duk bisara duk ga tetema rukinang once pinengurung si asid di we aming ang gif lay. Iye ne gif nilay. Gana tehinang iye ne pengurungan lay pe pegi ga tetema we ne. Ga tetema we ne me pong tinai kalasahan. Nayan si tenged pakarajaan inin iye ne pasalan gif. Me pong tinai kalasahan. So inin tedot amban hukuman amban ini hadis tekisate bimian me pong tinai kalasan. Kapetutileu me pasal magtulak kelasa, pasal me kemon saili. Inin babun nikah kiterahu me pong tinai kalasahan, mian gi ke pagsaget te iene pakarajaanin. Pasalan me pegtulak kelasa upama seddi mau dui ruktaha manamalan. Sumagua mian dakit dakam daw apuraw, hinay-hinay adja. Pe inexplain ten ko itu pasalan ieneme hadis inin. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ko rumasi taabut tebi pasalan ieneme an me anu inin. Pasalan me pegtulak kelas inin. So inin si ketel hukuman me pong tinai teddo tebi iene si tenged pakarajaan inin. So teddo tebi mian pasalan wali elew itu duk iene pasalan annal hibata la tasbutu illa bil qabul. Iene pe inne gifin gay pe inne tasbut gay sahi man gay tepelalin iene mia an pengen gif mia an samantaran gay tinay mawe ginifanin lunek ka amban lebe bisara teima bisara atawakan lunek ke lebe teima ni amban hinang. So insyaallah subhanahu wa ta'ala may pong tinai kalasahan miaan taman inin nerahu targib tebi iyan elew inin insyaallah subhanahu wa ta'ala continue tebi sumu pangadjaan ten bi arrabi'ah pasalan ungsud insyaallah. So gainin teddo tebi kue itu pasalan ungsud pagitaha salasayan nenduk explanation nen si ini pasalan ungsud kemabaya kumangkag ne pasalan ungsud inen insyaallah bang taman piesin dok tamanan pie diawaan nin duk bang sahi ke bang niya me elhan me anak ne pendega ne niya ungsud ne bisan bakas
So, main inen, mian gite explain te kwe ito, pigi taha, sumaguwa mararahi ni rahu, iene mian, te explain te magbahaw mian, pasalan iene wali, duk pasalan iene give mian, may pong tinai kalasa. So, insyaallah subhanahu wa ta'ala, sumu pasabu kam, lemikian hukuman pasalan ungsud ni sisita robinin ketauhan tebi. Pege ka may megtilew, atawakan niya may kinawin pinain tuan ga niya ungsud ni. Kinawin ga niya ungsud ni. So, insyaallah ketauhan tebi sumu, bang sahik kawin namin atawakan ga ike. Murah-murahan bang panisab niya magbumpa at sika amelew ito. Iyan si may tapik tebi miyaan. Na kaam ne ko mian bang eddo wiki atawakan bang ambanan wiki kaam niyan balik-balik kami tu meesse badja kami tu ngaka sa inin hukumanin. So kaam ne balik-balik mian nali-nali na may pakarajaan lay na kuan si kamihin kami tu LV si hadja pegpepohan may pong tinai kalasan. Salam dua si kaam kemon mian murah-murahan bang kitibi pa indelim parihala Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.